Talaga nga nadano ng ti aldaw. Nadano nga talaga tinaituding nga aldaw. Nyalakay, nakarubwat kan? Agrubwat ka matanan Apay nalipatam aya. Tata, ti bats reunion tayo, ti high school. Iso nga bumangon ka ta, grubwat ka matan. Kami, nadano ng ti panawon. Na agkikita tayo kadagajay ka klase tayo di high school. Iso nga, kita, dakit di isusuot mo ta inyo tangak dagita. Iso nga, adati nasayat nga suot mo dita. Tandaan imbaga ka dagiti ka klase ta nga kontraktor ka, kontraktor. Iso nga kita dagiti isusuot mo. Hanman nga tila isusuot mo dita nga mangibabain manen Masapol nga no makadanon tadjay si tati mas angat. Nga tila isusuot mo man dita nga butta-buttaw man no t-shirt man langenan. Tandaan talagang insaganak daytoy nga aldaw nga panak naglending di Bangko Sentral of the Philippines. At dati naalak ide nga baset naglending nga pay di PhilHealth SSS. Tanula makaporma-porma tatatang aldaw so tangtanga asin lakay hangatil tila isusuot mo dita. Patalaga nga insaganaak daytoy nga aldaw. Insuot ko amin nga alahas kon. Ayan man nga lakay. Nakabaybayad dito nga. Nakasukata kong kapay pailaeng. Uray lang nga malpas ka nga. Make up. Na? Kapaw? Nito to sa ituram? Ay na. Tuwing bakit? Na lakay. Day tati ituram. Ipadlaw mo nga mamirmiraot kan lakay. Kanya? Kinimbaga ka dagi di batchmate nga kontraktor ka tapos naapon nyamot dun lakay ingkag sukat kanasim tayong kag sukat isuot mo dagi tayo inot-otang ko ingkag sukat inaapo tanya ko mati sir Sarbina nga imutang at tirelo kwentas kindagi di dumapay nga isuot mo kaday kati isuot mo ayang nga mabalin ingkag sukat inaapo masapol nga si tati mas angat. Kita amat, pimustura naggawnak. Insuot ko amin nga alahas ko. Tapos, kasta ti itsuram, ingkag sukat! Ingkag sukat! Ay na, ipadlaw mo din nga mamirmiraot tan. Ay,